Дайыма силерге жакшылыктарды каалайбыз. Ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, буга чейин биз балдардын майрамын майрамдап келдик, Кайсы майрам эле? Ата мекенди коргоо күнү. Бул аскерлердин күнү болгон. Ошондуктан биз балдарыбыз жоокерин мындап коебуз, кана жалпы баарыбыз. Балдардын майрамы менен куттуктап, баарыбыз жалпы балдар турабыз. Joker dayısına. Joker, kadarına gel, kadarını taştap köpürgen, anamızı jokerler biz, ardımızı biz dergen biz, batırlı selder biz. Şilten, karanlı ve taştaylı. Apa seni külgö tengeyini attı, tarbiyalı sabahımızda ötürüz. Men enemin jerge tınçlık dilegen, men enemin bala süyüp taptagan, men enemin jardın bolup jubayı ulуулuktu, suluuluktu baktаған. Men enemin ынтымақты еңсеген, бүт аланга жылуулукту көздөгөн, men enemin жумшак таза жүрөгү, ачуулансам аяғына жетпеген. Балдар, мен силерге ким жөнүндө айтты? Жөнүндө айтты. Силер эне дегенде силерде кандай сезимдер пайда болот? Кана жигиттерден дагы сурайлы. Кана эне дегенде кандай сезимдер пайда болот силерде? Балдар, кана кезинде кичине балдарга камкордук кылып, кичинесе чоңойткон. Дагы азаматсың кылган. Бул жигит Ерлер баксы түлбер чоңойткон эле. Ошондой адамды элестетесиң дагы Билал. Эне дегенде кандай сезимдер пайда болду? Кимди түшүнүп жатабыз биз? Дагы балдар айтабызбы? Эне бизди ак сүтүн берип, мындай ак тешикке бөлүп чоңойткон. Чоңойткон адам, азаматсың. Айтор баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган, балдардын болгон сүйүүсү чексиз, назик жан. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал эч нерсени көрүп, билбесе да жүрөгү менен сезип, туюп турат. Ал биз үчүн жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап келет. Пайгамбарыбыз Мухаммедден бир адам кимге жакшылык кылайын деп сурап коет. Анда пайгамбарыбыз биринчи кезекте энеңе, андан кийин энеңе, андан кийин да энеңе, анан атаңа жакшылык кыл деп жооп кайтарат. Чын көрүнгө эненин сүтүн эч качан актай албайбыз. Эненин сүтүн актоо 3 жолу Меккеге жөө көтөрүп барууга кете турат. Анткени күнү түнү уктабай, балдарын калкалап, жөнөтүп, эрезеге жеткирген ошол эне эмеспи? Ай биз энебизди кагып силкип, жүрөгүн оорутабыз. Ал эми энебиз бизден жылуу сөзүн аябайт. Эне деген мына ушундай ыйык зат. Апамыздан жылуу сөзүбүздү аябай, көзү ага сыйлайт. Бейиш менин тамамын астында.
Sizler qanday video tasma ko'rdinglar? Ene jönde aytıldı. Qanday oylar aytıldı? Enenin sütünü hiç kaçan aktay albayt ekenimiz. Ene sütünü hiç kaçan Bir aktay. paygambar aytkan eken, bir kişi kelip aytadi eken paygambarga, men kimge jakşılık kılayın dese, birinciden enege, ikinciden dagı enege, üçüncüden dagı enege, anan kiyin ataga deydi eken. Anan kiyin 3 yıl Mekke'ge göğe koydarıp barsak dağı enenin ak sütünü aktay albayt ekenimiz. Enenin tamamının aslında değişik. Azamatsın. Kol çarptırma. Dağı kim aytadi? Dağı ene jönde aytıldı, ene jönde. Açırı. Ene özüne cıvıllık sezimlerdi, özüne kampet eken, ene ödün kutu eken, eneni biz kanca sıylabasak da ene bizi jakşı görüp sıylap bakılakin. Şunda kılıp biz jamandan oturup ketsek de anı körдөй укпайдагы sevgi менен tuyup Эң туура айтат. Карагыла. Силер бир баракты бир жыгылып кала турган болсоңор, ошону энеңиз эмне кылат экен? Азаматсыңар. Карагыла. Мен эне жөнүндө азыр айтып аттым. Мен өзүм да толкунданып баратам да. Тимурлан, Эненин көзү бар болгондо ага жакшылык кылып кал. жакшы айтасыңар. Эненин көзү барында сыйдай билиш керек экен балдар. Көрдүңөрбү? Эне бул дүйнөдөгү биздин эмнебиз экен? Эң табылгыс биздин эң бир эч жерден таба албай турган биздин байлыгыбыз экен, Дагы бул жигит. Энесиз дүйнө караңгы, энеден эл журт таралды. Энелер ысык менен өзү болот экен, суук менен өзү алып чыдай берет. Isık soğuktu dağın ene emne kılat eken. Çıdayt eken, Isık soğukka dağın enemiz çıdayt eken. Silerden kanday kılık jorumlar bolsa dağın enelerimiz çıdap anı kötöröt eken. Enemiz uşunçalık kanday eken күчтүү. Эң туура. Дүйнөдө чексиз, дүйнөдө бир теңдешсиз, эч бир нерсеге биз теңдей албайт экенбиз, Аны биз асмандагы эмнеге асманга бийиктикке биз жете алабызбы? Жете албайбыз, Ошондой бир асмандагы бир күнгө теңейт экенбиз, Азаматсыңар балдар, эң жакшы ойлор айтылды. Эне бул бардыгыбызга дүйнөдөгү табылгыс, теңдешсиз улуу адам. Эне үйдүн куту жана баланын үй бүлөнүн бактысы. Турмуштун эчен азап тозогун башынан өткөрүп чоңойткон балдар үчүн өмүр бою эмне кылат энелерибиз? Кан көрүп, карга сүйөт баласын акпагын деп, кирпи сүйөт баласын жумшагын деп дегендей, эне үчүн баласы дайыма сүйкүмдүү, дайыма жаш бойдон экен. 50-ге 60-ка чыкса дагы баласы энеси үчүн эмне экен? Дайыма баладай көрүнөт экен да. Апам каякта экен деп издейбиз, Атаңар дагы келип эмне кылат? Апам кандай деп сурайбы? Биринчи үйдө апабызды сурап киребиз, 1 минута жок болсо да үйдүн куту уча түшкөнсүн. Эшикке кирип чыгып тезирээк эле келишин эмне кылабыз? Ышансыздык менен күтөбүз, Энелер жашоо чырагы деген сөз да бекерге айтылбайт. Жашоонун өзү энеден башталып турбайбы? Жер эне экөөнү ажыратуу мүмкүн эмес. Жер энеден аталган алган күчүмдү кыйкандасам эмгегин бааланат. Кандай түшүнөбүз? Энебизди сыйлаш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Баалашыбыз керек экен. Адеп башы энелер. Биз кана Бизди биринчи адеп деген эле болуп саналат да. Биринчи бизге эне тарбия эмне кылат экен? Үйдө энебиз тарбия берет экен, Ошондуктан айтып атат, адептин башы бул энелер. Силерде адептүүлүккө ким үйрөтөт экен? Тарбияны энебиз берет экен, Энесиз дүйнө караңгы, энеден эл журт таралды деп баягы бир жигит айтып кетти, Энесиз үйгө кирсек дагы кандай болот дедик? Кызыксыз болот,
okuyalardan. Kuruz. Kunt koyup kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Balasına öz canın ayrılığının en yeni mucizesi. Kaysı bir memlekette bir çift titriyor olup çoğun imaret çekip kulak düşürdü. Oşal uçurda bir ayal özünün imçekteki balasının bir bölümünde oturgan bolçu. Al bölümünün ışığı kulak düşürdü da kodaycağıp ene bala oturgan yerde keçine olunmuş var. Oşaytıp Aleko aman kalışır. Biroq öydün bari tarafı çabılıp kalganlıktan Aleko çıkarışpay tonlalıgan жүктün астында kılışır. Kokos bürü canım bilip kalıp üstündeki meselede alışsa mümkün biz aman kalarımız dep eni baykuş oltura bereyim dese jaş bala iyi jay berbey iylep jetdi. Al oturup balasının kökürögüne alıp süt emdi. Süt emген сайын balada ыйлабай суганып бар. Ушинтип bir gün öttü. Ekinci günü eninin kökürögündөгү süt azayıp kaldı. Балада ого бетер көчөп ыйлай берди. Üçüncü күнгө өтүп энинин sütü kalbay kaldı. Ошентип ал 7 gün ошол жерде өткөздү. Kaçan eller ulantılarda alışkanda aldından anın kökürögünde jaş balası var bir ayal tağıp. Ekoğu'dan esine ketken. Al ekoğunu oğru kanaga alıp barışıp tarılaşkanda ekoğu'dan esine gelişip. Darıgerler ayaldır. Sen kantip gün ötkөzdүң? Senin 10 mançantın jaradar boluptur. Biz senin düşünme jetabız dep tutaştı. Oşonda bolgan okuyany tötkөй чачпай түнүн күчө баяндап берди. Üçüncü günü menin kökürögümde süt tuğanıp kaldı. Bala iyledi. Men anın yaşından akkanına çırayalmasdan, tırşıklanıp balama kalp kende azık versem de tırşılansa dep oturup mınday yola geldim. Menin kökürögümde süt bolbosa da denimde kan var go. Oşonduktan men balama özünün kanımda içeyim de biledim. Men dişiminin mancalarımda dişte kestim. Andan kansız olup çıra başladı. Men özümün mancamda balamdın oğuzuna saldım. Balam anı sıra başladı da umçukpay kaldı. O da o bağı menen kaçan zararçılığı bolganda men özümün kanı diştep, mancalarımda diştep öz kanımda balama berip jattım. Oşentip balam menin mancalarımdan kan içip jattı. Bir kança gün ушундай болуп жатып, акыры мен өзүмдү жоголтуп койдум. Балам дагы эсинен таанды. Менин 10 манчамдын жарадар болушу ушул деди. Муну көрүп элдер таң калышты. Карагылачы, эне өз балдарым канчалык жакшы көрөм. Кала берсе, ал өзүнүн канын баласына берүү керек болсо, андан да артык. Al açkan bolğondugundan al özünün mancalarını dişlep kanlarını balasına beret eken kiyinene özünü jogotup koyup baladagı özünü jogotup koyup Azamat. Dağı. Eneler bizge özünün canında berişke dayar bolgonduktan eneler bizge meerim berip bol eкен. Azamatsın. Dağı jakşı oylar çıkıp atat. Demek bundan biz emniyet ana şöyle bir ayal menen bir bala ötken alar oşo ayalda yer tuturup olup bir yer tuturup öte katıp bolğonundan bir çoğun oğurup nerse düşötken alar tiri kalgandan aların altıdagı elder dagı tan kalıp bular kantip sok kaldı dep oylamış ötken. Hayır, kulaklarız. Alar kantip soğuk kaldı dep alar oorukanaga barышат экен, дагы дарыгерлер сурайт экен, сенин 10 манжаңдагы жарадар болуп турсаң кандай соолук калдың десе, мен биринчи күнүм сүтүм тугайын деди эле, экинчи күнүм дагы үчүнчү күнү сүтүм тугап колумдагы манжаларымды тиштеп колумдагы канымды балама берип тойгоздум. Анан наркы күнү мен дагы эсинен кеттим, балам дагы эсинен кетти. Azamatsın. Demek ballar, enemiz emnege dayar eken. Öz canını balasına berişke dayar. Biz üçün öz canını berүүгө dagı dayar ekeni düşündükmü? Anda bugün bizim kızlarımız özleri dayardagan programmalarımızı sizlerge belek katары tartуулайт. Mugallimlerge, bizde ата энелерибиz келип отурат, чоң энелерибиz келип отурат. Bugün iki topқа bölündük kızlar. Sizlerдің командаңардын аты Kurmanjan Dakka komandасы, sizlerдики Жаңыл Мырза. Акырын басып келейин, издөө салган калкыма ийгит салам берейин. Ассаламу
amandı, keltirip aytan salamdı, kutmandı elim amandı. Salam da şu salt eken sabırlı kırgız elinde, saltı biz de koldaydı, salam aytıp sizlerge. Jarıgın tartuladın kiygen kündün, jaşoğu jürögünden jürök boldun. Merimin emgeginge maksutündün, torolup maksat menen turmuş süydüm. Айтпай жүрдім аманбы, ейіліп айтан саламды, ден соғылықта болыңыз, ар bir адам қадамы. Asıl apam ömrümdün tumarı, birazcıksız ırıskımdım narı. Sensiz apa bir tüyünga arz bas, bul yaşanın mağa bir da jırmalı. Bizdin iyigiligi bizge çoğu kuban, ardayım balam dep oylop çükün, eneleri bizdin ak sütün aktı en çok bizden emespi. Saltı ulap, opa olup, salamdaşıp alalı, bul oyunga kelgen son kızıklı oyun salalı. 8. Mart günü nige komu caydara, alan kemi uçurtun apa kendin mayramı. Eniler, karındaşlar, ayımlar, kutlu olsun caz mayramı martım var. Ködürlük manayım var, carpısın. Caz ayında açılganday jalpın var. Sapak menen tartipten 4-5 alıp ardayım kutuktayız barımız apalardın mayramı. Keçir apa kabar kılgan özümdü, keçir apa ukpay koysam sözümdü. Bağlay gidip emge günce apakem, aman bolçu altın apakem. 8. Mart geldi mına bugün, ayadar ayday açıp senin türün. Hakikatten çirikке kolga çıkkan eneler, jaraklıkka çıkkan günüm. Kutlu olsun. Ar bir yılda nöz aldınca barkı var, ar bir ayda nöz aldınca darkı var. Gülüp çaynap gül dövle bağrı var. Kutlu olsun 8. Mart'lar. Dün, ahtı benim dilegim. Men apake aydı tattım, karanlıda yol kırgıtkım. Apakemde asıl candı, ardaktayım suyamım. Men apake yıldız tattım, cıvımdaşıp nur bergen. Apakemde akılmadı da bulban bilmem bilem. Men apake güldü tartan, soktan tırıp karatkan. Men apam büttüğünü kozluklardı jaratkan. Men apake köldü tartam, menin apam ken beyil. Köldöy tereng akıl bergen, men apamdı suyamın. Hasanat bittіңіз. Менен башкарган дипломат аял болгон. Ошондуктан биз тобубуздун атын Курманжандатка деп койдук. Курманжандатканы биз азыр Алайхан Шасы деп келе жатабыз. Азаматсыңар Курманжандатка да кыздардан болула, Жаңыл Мырзада өтө намыской, өзүнүн эли жери үчүн жанын аябай күрөшкөн баатыр кыз болгон. Эр азамат жигиттерден өтүп согушу искусствосын билген. Өзү жакшы көргөн Тулкубек Мырзанын уруусунун намысы үчүн жан менен атып өлтүргөн. Ошондуктан биз тобубуздун атыны Жаңыл Мырза деп койдук. Азамат. Yürüm adam, sensiz yürüm abam, barasılım abam, ınağımsın abam. Daima sen benim maktanamın abam, men senin Mekke'ye al paramın abam. Beyiş ko sen bana 4
Yoktu. Kimsiz yoktu. Bina paket ya tinirlice Ne diyeceksin? Kimsiz yollara yüzü kadar da gelen. Barak. Akara kajuga.
dünya karanlık. Eneden el yurt daraldı. Enenin baskan yeri beyiş. Ene yüzün kurtum. Ene gün bala gün. At ayağının kazığında var, er ayağının belinde var. Enesi dünya karanlık. Öz enesinin eneleri bakan büronun enesini sağlar. Öz atı enesi kanday sığlasa öz balasından hoşlanı görür. Hakim özün yer oynar, ata silahın adiyette var, ene silahın erge janar. Adiyet balaşı edeler. Bir. Balam söyle bana. Balam söyle dalada çocuğum böyle. Balam böyle dalada, enem böyle dalada. Balam bilek olursa enem cürek olur. Жақсы қылжақыда күнді жақсы ол көкті күдірді. Kızın öde kılacakbayız. At sınavsı bir, er sınavsı min. Kızın kılacakı olur. Kendinin öde kılacakbayız. Ay gün menen жақсы, er el menen жақсы. Bir yaktan sizlerden devam ediyor ki. Адет башы енелер. Enengdi sıylasan emgegin bağlar. Oldu? Oldu. Olacak koyduk. Erizege cetkirgen, ömür boyu karızmın, ömür boyu süyömün. Apa kemdin aksütün, aktor benim dilegim. Мен апаке айды таштым, караңгыда жол көргөзгөн. Апа кемге асыл жанды ардактарын сүйөмүн. Мен апаке жылдыз тарттым, жымын жашып нур берген. Апа кемде акылмады табылбатын мен билем. Мен апаке күндү тарттам, суктан тырып караткан. Менин апам бүт дүйнөгө коозуктарды жараткан. Мен апаке көлдү тарттам, менин апам кең пейил, көлдөй терең акыл берген. Мен апамды сүйөмүн. Görünüşünüzün adını ayıp koyuyoruz. Eneni Silo. Enesi. Ушул эле биз жашаган шаардын четинде бир үй бүлө болгон. Эже сиңдирер апасын сыйлашпачу. Kızım, Апа, üylerde ceyip koy, ben hazır tamam kılacağım. азыр апа. Алар апасын эч качан сыйлашпачу. Kızım, üylerde ceyip bittің bü? Азыр апа. Begim ay, yediş ayaklarda ceyip koy. Азыр апа. Бири да айтканын кылбачу. Begim ay, bittің bü? Уф, азыр апа. Zakira, mağa jardandaş. О, апа. Mağa jardandaş. Макул азыр. Siyedin hazırına kaçan büter. Апа, биздин азырыбыз азыр бүтөр. Апасы капа болуп бардык үй иштерин өзү кылат. Кыздары апасынын капа болгонун байкашып, бети кызарып, уялып апасынын жанына барып, апа, келиңиз, мен өзүм менен үйлөрдү жыйып коеюн. Makul. Ортончу кызы да эмне кыларын билбей апасынын алдыга барып, Bir karavak var bu kızlar. апа, келиңиз, мен өзүм менен иштер жууайын. Küçük kızı da apasının aldığına barıp, apa kendiniz men özüme özüm işlerini aktarayım. Makul. Gel. Apa ben üylerde cayıp bittim. Ben de cayıp bittim. Akıl dokuzlarım. Bir karavak var. Akıl dokuzlarım benim. Oşondan ulan kızlar apasının sözünü iki kılda жүрgөн. Azam. Eneni damsap gelip ardırede. Enenin direğine çetkes çenem. Enenin ak sütünü aktayaldık eç bir pende. Men apamdı toğu degeyim, az kasasman direge, жылы oluptu, sulu oluptu, büt düğüne kırgın. Gümüş nurun jaktıran, sildi dağın күнгө деген, büt ağlamga jarıp çeçkan. Benim görünüşüne başlarım. Görünüştü, teması ene süstü. Doktorbay kişilesinden ilersin, o çoğayım, enesi ve kıyıntılığa salgan edi. Enesi oğrulu boğanına karabar, bir kolu menin bulaca basın bağlı, bir kolu menin işine kala işletiyor. Enesi karnılığa jetip, es alığa çıkar. Doktorbay mendizge barganda da, kiçinesindeki erkeliğin koygan emes. Apası al üçün dala eden mekteple barıp,
çok işlerde yüzü kızarıp yürüdü. Doktor bayga abası gelip Balam, sen kaçan adam bolup ele sütün aktar ekensin. Amba men çoğmaysam traktorist bol sizin ak sütünüzü aktayman dep edepsiz palcı. Doktor bay öz aytkanday çoğmayıp traktorist boldu. Bir adam içemeygen bir okuya boldu. Doktor bay apa mına men sizge aytkanday çoğmaysam sizin ak sütünüzü aktayım dep bunun içinde 100 litre süt var. Balam, bu evde geçti. Doktor bay traktörün teleşkasından 100 litrelik boçkağa koyulan sütü alıp düştü. Anan traktörün aydat kete verdi. Birinci akıllı, canımızdan doğru görüsü namus koyuluğu. Özgürlüğü sayılmaz. Canımızda azatlıkka kaçıp çıktı. Batırlığı. Canımıza kim bağır? Batır, Türkü menen Üçünke'nin atası Toktoğul. Ayza da ok der, Ayza da jasat der. Canımıza kanca yaşından can takkan. 12 yaşında. Sarseyitin akıllı balası. Katura. Kırgız elinden çıkan kız balası. Canlı. Baştaldı. Balдар kızlarga hır dayanıp geldin nerede? Yok. Tamam. Şurada dayanıp geldin. Kim? Çevir babam derinde var paranı. Saymam ders sayalım. Kaç sıfır saymam ders? Bir sayma saymayı. Tarttı mı?
эжекеси жана дагы белгилеп кетти. Биз буларды даярдаган деле жокпуз. Ошол жерден тура калып эле Сардар жигит болуп чыга калышты да. Аябай жакшы. Бул балдардан, бул жигиттерден биз көп нерсе күтсөк болот экен. Кыздарды эч убакта мындай өзүн жалгыз таштап койгон жоксуңар да, дайыма артында сүрөөчүсү бар деген мааниде туруп, жигиттер колдоп, Азамат аябай кандай жакшы билет бердиңер. Бул деген кыздар менен балдардын ортосундагы достуктун биримдиги бар экен деп биз ошол жерде ушунчалык биз мындай жакшы жагады байлап отурдук да. Азаматсыңар топчу кадоодо, мына топчу кадоодо бир аз кыздар энди биз бирок жашсыңар, бирок көбүрөөк мына Курманжандаткан кыздар өтө тың экен. Багы мен себеби ар бирин карап чыктык, караганда өтө таза, жанагы топчубуз эмне болуп калат, салеңдеп калбады, мына бир аз мыналар шашылышып калдыңар, өзүңөр деле байкадыңар, анан тандаганда деле материалыңарды деле туура эмес тандагансыңар, булардын материалдарын көрдүңөрбү? Каттык, тыккан материал тандаган, силер кичине шолк материал тандап алсаңар, ошол жагын кичине, ошол жагын бир аз ойлоштурбапсыңар, бирок жакшы, бирок негизинен жакшы кылгансыңар. Суроо жоопко деле балдарыңар аракет кылып суроо беришти, аракет кылып жооп бериштиңер. Мен ойлойм, бул ошол өтүлгөн теманы кайталап окуйт да, адеп сабагындагы жакшы. Кроссворд түзүүдө бир аз энди кемчиликтер болду, энди өзүңөрдүн деңгээлиңерге жараша болуп кете берет. Бул дагы Жаңыл мырза жөнүндө кеңирээк өтөсүңөр. 7-8 класста бул драма болот, Жаңыл мырза деген чоң драма болот. Өтө кызыктуу драма да, муну окусаңарчы. Ошондо кеңирээк жазылган. Анда силерде мындай карасам кыска эле жазылыптыр да. Салат жасоо, энди ар бирибиз салат жасоо деген бул ар бирибиздин турмушта колдоно турган нерсе экен. Салат жасоого дагы өтө эки команда тең өтө жакшы даярдапсыңар, Азаматсыңар, буга дагы эң жакшы деген упайларды бердик. Эми ушинтип калыстардоо жыйынтыкта отуруп биз түгөнкүдөй 50 деген жыйынтыкты чыгардык. Азаматсыңар 50 упайдан алдык. Эми мына жерде эжекеңер кичинекей белек даярдап коюптур. Айда эжекей, ошону деп коесуздар, мына күндөлүк эмеңерде, айда эжекеңер сөздөрүңүз, күндөлүк турмушуңарда, күндөлүк биздин эмебизде мындай керек болгон ручка менен дефтер, эң керектүү нерсе, ушул керектүү нерсени эжекеңер даярдаптыр. Ошону айда эжеке өзүңүз дагы сүйлөйсүз дагы, деп коесуз. Класстын кыздарынын мелдешине карап отуруп аябай суктандык. Бул класста аябай тартыштуу кыздар көп экен. Ата-энени сыйлаган, ар тараптан өнүккөн кыздар десек болот. Мага эң эле жаккан жери азыр баардыгына эжекей токтолуп айтып кетти, Назбек эжекей. Мен дагы бир белгилеп кеткен жери мага кыздардын эмблемасынын жактаганы жакты. Кыргыздан чыккан аялдарды санап берип жаткан жеринен чыкты. Кыргыздын кыздары, кыргыздын аялдары дайыма улуулукту сактаган, бактылуулукту, натты сактаган аялдары болгон. Ошонун бири Курманжандар кайнебиз болсо, Жаңыл мырза дагы кыргыздын чыган кыздарынан болуп, жигиттер менен тең тайлашып, ушундай силерди да келечекте ошондой Курманжандардыкадай акылман аялдарды болушуңарды, Жаңыл мырзадай чыган кыздардан болушуңарды каалайм. Дайыма окуп, аракет кылып, ата-энеңерди сыйлап, келечектеги мына биздин кыздарыбыз келечекте жакшы, дайыма биз силердин атыңарды кайсы жерден уктактарды сүйүнүп биздин кыздар деп сыйныктарын түзө турган кыздардан болдур. Ушундай кыздарды балдарды тарбиялап өстүргөн ата-энесине, мына 1-класстан бери силерди ушундай деңгээлге бүгүн балдар өз алдынча болуп атат, мына кыздар өз алдынча даярданып келип жатат, балдар өз алдынча суроолорду түзүп келип жатат. Бул деген силердин жогорку класска таштап жаткан кадамдарыңар деп эсептеймин. Ошону менен бирге эле бүгүн биздин жигиттерибизди дагы ак калпак күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн 5 март кандай күн? Дайыма башыңарга ак калпакты кийип, ала тоодой бийик болуп, жигиттерибизге, аталарыбызга дайыма биз силерге мына аял заты, кыздар, үйдө карындаштарыңар Азамат өтө жакшы катты. Булар канча күндө даярдадыңыз эжекеси?
Neçe taşınma verildi? Bir kıza uçuşa dayanırsa, bağladı da bileti öğreteceğiz. Azlama aslında. Bunlar kızın adı kimdi? Sagina. Sagina'nın öttü. Evet, şimdi dipsiyat ötecekti da. O zaman sonra bir geldi. Özgöçe. Cevabımıza da ona koşalım. Bu yerde belek bir ödegen diye düşünüyoruz. Sonra biri-birimizdi. Sıyla o da adediler bir Sergedağ özü, baktığımız dünyadaki bardık yaşlılıklardı. Bütün ayaz altına kağlayız. Yeni kezekte biz ballarımızla geçtik. Kimге жақса, қайсы қызым қайсы бір жері жақса бересіңдер, а? Бұл деген достық болады, а? Белек бір-біріне десеңіз, ошол қыз менен достошууга Balдар kelmeyin. Kana balдар kızlar kanda kavur dilekleriniz var. Kim başlaydı? Kim başlaydı? Kızlar күтүп атат, ким баштайт деп, а? Başla. 8 Mart günü benim bazı günler kızardı kutlayma. Ayda da 8 Mart günü Ana, Nereye çekelim, ha? 8 Mart günü Ayazatlar günü kutlayın. Ne bazı kızlarda kutlayın. Cana seni 8 Mart günü. Ne kavayın kızlar 8 Mart Ayazatlar günü bayramı men bugün bunlardan kutlayın. Ders olduğum için bakılı bazı kızlarda ömür kutlayın. Ömürler uzun olsun. Kızlar söyledik 8. Mart bayramlarını kutlayın. Son olanlarda akıllı, bildirdi, ömürler kutlayın. Ayçırım. Kızlar sizleri 8. Mart ne kutlayın? Suda ömürde alayım. Buğday. Kavur peşleri darmayacağız sana. Yaksan başlayalım. 8 Mart günü kızlar günü Ayazlar günü kutlayın. 8 Mart günü kutlayın. Videonun açasınlar, ha kızlar? Videonun açasınlar. Orası silip koy. Orası silip koy. Bayramını da koy. Yaxşı kavur peşleri. Musulman menen kim Nurislam Türkürge ketdi, yaşka ketdi. Musulmandın atına kızıl güldü men kutuktayım. Apası musulman apası berip beripdir. Bugün kızlarım öte sulu bolup kettiler. Bugünkü bayramlar menen çin yürekten kutuktayım. Daima densoğunlar çin bolsun, ömürüңөр uzun bolsun. Gelecekte imandu, bilimdu, akıldu, ata-enеңерге, ел-жеріңерге қызмат қылған қыздардан болу.
жақсылықтарды білдіреді. Мен чоң энелерге Ece bir dua verip koyup bugün cuma günü ha. Dua al ene algı çağır dualıklar deydi. Hana ja dua verip koyumuz. Bakınızda денсаулық қалайын, ішіңізде бейбітшілік, майраңыздар құтты болсын, бақыңыздар, өміріңіздер ұзын, ішіңіздер игілікті болып, сен аман ойнап күліп, жақсы болып жүре беріңіздер. Себебі bugün en iyi gün cuma günü.